Minhagasi ublay jong katayo, kasinjuk Kintai Catholic Nong Saint Diocese kalayo ban penha perdana, ia ke darbar pulun ke Bakhatsau, ia ke balasdang naduk ke Khat Praterik benai kelalingkot arjar arpo, ha ke balayu iru badaki hajar ngot kipai dunget kilawan mensimentalang ha ketiga sengi. Ia ketika darbar ke balasdang naduk ke Sinsajan nak pelong ha kemandan jang ke parish Walang, kemudian ha ke senang Walang. Balasdang naduk ke por kendai steng menstep, limba ke jingruai nang ke kuaya, balayor u jingkren pedang sembha di kong Walang beri presiden na kebentar ke belawan Malaysia mentalang ni parish berper jang Nong Saint Diocese. Ha ke por po beji mestap pada Eugene Terniang beri spiritual director kesenjuk Kintai Catholic Nong Saint Diocese layo ban puli ya kaktin ublay baru pada Ansem Nonglang beri diocesan administrator ke Nong Saint Diocese ha ke juk ke por kong vicar general ulah sam ya kaktin ublay ke bela pensyong nong rim ya ke pang belabu rinti lang dan kesenjuk kebelah sat naga gospel jong Lukas keladang bersipau ke dekat sapuar ke boong ke Maria kelak jid ya ke bahatam ya ke ba onam sim no naka hading kanela pun buat dah kemas bukhut ufada ansem nonglang haba ajing kren ha ketik singi ulong meladang ia kren cepang jong kerai ke par bat kiwe-kiwe ke jing nakam jong ke do kalong ke besuk bha bawat banle e kitaru kalong ke besuk kam syam jing e ladang itmu bentik perbadan ye kilom nile kino ru handai ladang ia keren cepang ke jingim ke bakhoi kalong ke bajenjar shisha hadu kata ta haga por si beji steng no phai singi lasdang ya ke jingrai ro yublei de ke jingrai limba ke kuaya pat ke jingmani ha ke sakramen bakhoi belalam khamat do pada ansam nonglang hading ke jingmani sakramen la yo ban panhap no ya kelama jo ke darbar pulun ke Bakhatsau jo ke senjuk Kintai Catholic Nong Saint Diocese bala IT no pat syaka mau ej parish ke ban sasimti ban pelong ya ke darbar house nam arjar arkuwei hak tegi sini lai don langru kiwe ki father but ki sister nagi parish berper buat komisi benta ban perham mensiam lang ye kilong kemi jo diocese i sister Lidwin Fernandez beri executive secretary for women commission jo Catholic Conference Bishop of India ru ilawan kenang ban simentalang nadu nanong ba Delhi ti yakini kilum nyuma khamsak ndai banekran shakam kata kajing im bakhoj kajing im kham jenjar sha bat ka subject mata kasni kalong halor kani ban ya pusan halor kata bakhoj kajing im ba baru kecil kuliah mata kesini keren syafang kerana ke subjek kebaketik sisa yang ini kata dari bakhud holiness bakhud kerana ketir kalau kecil maya henry ngilak masatuk katu kat ni ngilak masyafang katu kat ni lada ngi ya permandur hakau kena berhukum sim berhukum kajing yading parlok kajing yading parlok nyuma ngidon parlok kibasiolong parlok untuk don pat kibalong parlok kiba ngam jeliu ha wesu tanah sisya kiba seujan sisya kalau setengah barang ngidon pun gini parlok ngiseu jan ngiseu ngiseu thoin kalau bapalat sisa kecil air boleh kerana kalau kampalat susu men para teragi don kung gani kecilnya jan bat punang tha bat boleh ni ini omba ni kuat bat berthari irlah bat berkelayu boleh dan kita kinu kikam mengile ublay Larangi perkat bagi selit kani katai bersama ublay nila bakla. Nilai kani katai ublay misalnya ini bakut
kajingem ngilap kelah kajingem lok ne kajingem dari parlok nama haki yang ba ngimedul ba ngin ai na ban yo long paralok ngin le ki ba ha knang ba mangabat kutu mangabat katu bat kutu entah ter ngin sa job yaki dah ka bagi IEA dan wile kataru kabakabah kajing ya long paralok kalong kawan anak kajing ya dei kaman sim kadalun dei naka jinglong kajamihi kajing kajamihi on bagi supen bor tak ini kita kajing dei jimi bublai kadai berwarna kadalun jamihi kajing kuah jimi berlong hui subah kajing jami dia berlong kadalun jamihi dia berbor lagi ni berbor men pois le chenoru min kamsar kasa kamsitab arsha sisu kajing lalu berbor lagi dia berdon berwarna kad bersim nak kadalun jami But not